sapue an sonare ke iso Ikin bin yan song kere kere nan bewen Ke ito ke iye Ilang kwela ben Ni jagayen Kita toke dấu chân ba lần đường đi qua nó dọc kín ba tờ mà mấy năm đâu hiểu ra hôm nay vẫn mê tặng hoa.
ke anikia ngay so ko me manama we wutong yeah om la mala Jangan
take away yes come on my can zue tierra o erma we come cana that yo kila kawe can malang awan liu lao so lebo một ngày mẹ càng ala tâm limbo một ngày mẹ càng ala cái nốt mong muốn li ama xin số lần mà một ngày mẹ càng ala tâm limbo một ngày mẹ càng ala also get the hell out of my way we can move it oh let's la chop way the arera man me castle me hi po ma we sai and that's someone goodbye yo no we so jagala so jumalang awan liu lao so labo một ngày mẹ càng ala tâm linh bạc một ngày mẹ càng ala o cái nốt mong muốn li ama xin số lần mà một ngày mẹ càng ala tâm linh bạc một ngày mẹ càng ala also get the hell out of my way we can't do it
Sarata kilanto, ko kilanie, sarata kilanto, ko kilanie, niyo mukilali aluwe yang menjoro, ali aluwe, kona aluwe, ya prokolompi. Sarata kilanto, ko kilanie, sarata kilanto, ko kilanie. Niyo mukinali aluwe yang menjoro, ali aluwe, bona aluwe, ya prokolompi. Walimbaki we, neinen na palo, nan pungen riemen renchoro. Walimbaki we, neinen na palo, nan pungen riemen renchoro. Tani uyang rinat okola. Tani uyang rinat okola. Serpico me cario isomola. Chichina. Baby koe. Ei muñeco. Tani uyang rinat okola. Tani uyang rinat okola. Serpico me cario isomola. Chichina. Baby koe. Ei muñeco. Walimbaki we, neinen na palo, nan pungen riemen renchoro. Walimbaki we, neinen na palo, nan pungen riemen renchoro.
Where
sent from above just to be with me for eternity. Oh baby, till death do us part. You're the one I love. Right by my side is where you belong. I'll give you my heart, I'll give you my soul. I'll never let go till the end of time. Oh baby, till death do us part.
Alright na. Play tama Play kita. kita. Yes. Beat mo na. Set Yan siya. na. Kaya even. Kaya dan pita man. Okay. Yan. Men. Yeah. Alright. Where are you to wake
you leave me. I love you. You're the love of my life, an angel of love, the light that will show me the way. And starting all over, I don't wanna do. It hurts me to think of you loving someone. Bad times and in good times, we used to work things out. I'm so sorry, think it over, I'm begging you. So baby, please don't you leave me. I love you. You're the love of my life, an angel of love, the light that will show me the way. I know, baby, I don't care, 'cause I truly care for you, girl. Hear my plea, please, think it over, I'm begging you. So baby, please don't you leave me. I love you. You're the love of my life, an angel of love, the light that will show me the way. Love
And so would propose
Dan trial Pwuhng essential mo supplementary report answered initially bagi trial pan papasan na ipan moiteng centralak Mikael and kak kamut ke trial telah pan miscellaneous kalangan ng main speaker Pwuhng bagi Kopugom kom patuwantong yan kakpata mo rin sa wasiranwit ay tungal sa karmasik mo rin sa waslele. Prong sa karakay ba ni Pahan kubur wasalawalabis pao na markin matalanium sa karatan walap Pahan kuburan isunan kan kuliguwa ulikan sa bolyong raray sa karos and siyakan wawan pegut. Ibaron the Speaker and Congress, the Rail Labalabagan and government, Poko Koros, and Taka and government can, and government lab, Pohnpei, all weekend, Nanirapan, Uipokon and Pohnpei wood. Protong, Asawat, I do Malwa Ban Kubromi, Mines, Speaker Pwuhng, Ray Gombagabay, Honorable Senators Koros. At tungal wow ang lukan sa tunol lang o warang kan koros mawiyapon sa wan all Pilipil pukat all di Pilipil pukat man speaker when their path pa na pilanwar at atakan pay na kuway mawa irakan makakapwala papasan to report nuwaw iman sakara kamuyong umotwat
trial ang kag suspend temporary rule ang item na trial so paimet o patrotiyang pan iraisak silu yay iratoror to miscellaneous business. Ariyaman. Koros mo pung kong guto. Masani ay. Uong masani so. Dahil patroyer pa miscellaneous. Kamu. Kalangan main speaker. Rutambo. Kamu kubra. Pangkak kamu sakar kapil. Pwede ay batuan ale di kalangan opportunity when yang all Philippine paman mauya wali panwaikan pasan kokone kapagawa makayo kasampal ye credentials and aman tawakan nintuan kakan aman member mau susto and kak ngotet yang uya puko main speaker tatago sa uya wanat kak when apaliro kan koros pwede miya masabon isakar masik taan kubur Pwuhng honorable senators elect kan o tonway me papasan susupay uya pan tatok kanina ipagat pulkusan nat maitan abwagyan so mga main speaker inanin kunong yan kak tiyangki sakar ke kapeng labalapan kubur nispaw o isunan kanin wain matalanim pagi kubur resolap sa pakon ko may labutiran wad labutingiti o maleti malar nan wasan uyalamalamut when katkiyang intarik tatok kasampalen langatan sa walmar winin kaukusunet kay sakyo ilaan sawat mo sa buso so yuyata labing senator pasisak kaula murinaan sa uyo murin report sa pangkaula sa senatorun sakyo Ariap, pwede yan so sudah makakulit makitlaan sawa kareta ko nung mamia memberalak na filman uya atungal kapingong tepona sa iralakan me sang ewe ibadawan kami leleme ni pada-pada aman-aman senator elak kilpaman pona sa iralakan ayenuran to tibson totok magtaypan sabala to palialanak or man kamal tirano ibilman uya kabengong ibadawan ma lieutenant governor yang patu o sakal lady ibadawan ma governor yang area metro captain totok honorable senator elect ko ranwat Kadonway. Coming together is a beginning. Working together is a success. Staying together is a progress. Together, we can make Pohnpei a big difference. Kaya ba ang tatok pa na? Nintuan po nga naman a Pohnpei kanto. Kailangan ng Tonway na supaya kan kubur yalang alamut masodo mangas sa masodo kurum tawup asodo mangas masodo usus asodo ki ay tungal sakara tamat kalangan man speaker protombo o kalangan ng kubur korusya sakar mesip mo sa puso erer Kalangan Promui, Senator Elect Michael. Kamu, Senator Elect Isaac Partul. Kalangan ng Promui, Mr. Temporary Speaker. Ipampatukan patat delegation in Sokes. Apmon me koros iminciyang kay sa karatang kapeng pangkuburan na nilap. Melel pacheng sa polmo mo yamutungal sa karatang kay po ni mechiyanger ni mensongo. Kung malunwaw ang Pohnpei. Melel puro tong nan malwat ay sa karatang kay po ni Pohnpei o sa lapalap isipaw nan margen wain madalanim. Melel ay tungal sa karataan wow to kay isanan kan kalanganan kupur har kacin yeyang kach lalatuan sa ukset
mo inibil menuyay sa karatang Pwuhng melel Pwuhng irailakan John Wayne sokesakan me sansal makich delegation ulwulian nan siom irailakan me se soje ran maong pwegian show purodonan molwot Mr. Speaker muniban kapese irailakan me sansal may koneng yang kakulian dia ibilmen waon ki melel kabina karyawan kabina melel yang honorable senator Koros masansal okay tilapalap Koros nan malwat kuburma kay sakaratan waon kun kami likant o Koros nan malwat ang sukses ipacuan pampatat sukses delegation o uyat sa karatan kapese o ngirailakan John Wayne kan me uya Wayne sokes me paceng kecail nan malus an sokset Mr. Speaker kayo iban kay rekiti Israel mararail kan natakan engkak matang moen kayo jailengkak po na se paceng kalap iso o po na se nos sokes masansal yang paco Pwuhng kubur me paceng nos ye vice speaker ng council ye honorable Perez Amarites me bil paco Pwuhng kubur me bil paceng mo ye floor leader ng council ye honorable Yuki Susaya me uya floor leader ng sokes council municipal government ibilmen waon ki melel warakan kich delegation ni sokes ko masansal iraibil pangatar yang paceng kecail murin sawasan ranot pil kapureto ibilmen waon ki melel councilman naini mabiluya police officer pukolap entaro onapak mabiliyang kecail murin sawasan na sukset iban chia samwe ia delegation in kichi kano melel tona se e papa so kichi yang agi ay mga karos mapacheng yaran watch melel ia Luke Payne the budget officer Stacy Santos Nampay mapacheng kecail yang agi at chungal sarabain Jessica mabil pacheng Jessica Mr. Speaker Trish masabil uyalar at chungal mabil pacheng o ibilmen kapachayang pelientalan kusap kepin Mr. Kulach mabil pacheng kecail o Mr. Speaker ibilmen pagmang ko pwede socha anso unimensongo anso mau yan kakpil segera maluat pwede socha anso wa niya jone wasama imen kapese nimensongo socha anso wa socha kapese Israel rian so jiban anso mau kapese Israel me pacheng kecail nimensongo ye saudal sokes sansal me pacheng kecail ye lang kesampal o bil so beitin wen sokes me bil pacheng ye honorable principal judge Mr. Jackson Smith me kapung kana chiki sibun chakailap sokes o me bil pacheng ral nimensongo me inanen ibil kesampal ki o min kapese ye ay chungal penay chikchik nelel nelian artui o tira telina chansan mabil pacheng molwat nimensongo obil min kabesa min sokes karos nelel irailakan me soche sansal nan sintarabo me sansaleng ya wasak sa chika melele me wasakan me soche bansair irailakan me sa ululian rail me yang pacho Pwuhng kubur ay kamelele me yang ay senator delegation in sokes ka pampausa ibil minuyay ran mau nelel congratulations in poitan tatokon ran wa chachail kanaka nan siom ayim me chimin pagin Pwuhng kubur nelel monsa puiso
temporary speaker chay lang kachki yang rail la palan lobolok. Speaker Pohnpei. Kami. Kailangan maing Speaker Pohnpei ay tungal sa karmasikuaw sa pahal. Maing Speaker Pohnpei nuwaw isagara momot kasampalwat kailan suspend temporary the calendar namiya ninduan kaway dan temporary rule root o sa pahal talang panira limaw yayan sa credential committee report. Koros me utung kamu kuto masani ay. Uang masani so trial ketir pan the ketir the patroyer pan credential committee report. Pohnpei Speaker. Kami. Kailangan may Speaker Pohnpei misangon mo ta iman padawan mo yata kamakatiw and ka place credential committee report number 11 yal resak payo pan credential committee report. Kariyaman. Try place your credential report pan item limaw. Kami. Kailangan ng kamumay Speaker Pohnpei niwaw isakaraban kubur melel momot kasampalwat poy kupuko iman mo yata kamakit momot kasampalwat and toyang uyalamalam kay credential committee report number 11 yal resak payo o patrona leta. Kariyaman. Koros me pungke kamu kuto masani ay. Uang masani so. Kami. Amatungal committee and credential me patata sangni kasanti and rule temporary rule LT and Pohnpei Legislature me sansal me pitata Israel Senator elect pagat mayangake Senator elect kan Atsan Abraham Kigo Abis Jr. Isaac Artway Ricky Carl, Sonstery Carl, Wilfred H. Edmund, Billy E. Edward, Stevie K. Edwin, Aurelio P. Choa, Alfredson Latore, Tenny Levin, Edgar W. Liganet, Tendi Tosuo Louis, Michael Mike Leola, Benjamin H. Ludwig, Makar Michael, Erolina Smobik, Selton Chinet, Nelbert A. Perez, Dionisio E. Simon, Mitaro I. Simina, Francisco Simiram, O. Marvin T. Yamanchi. Committee Sakarmesigo Pagi, and Gag report Ninduan Mapan Sansal. Maing Speaker Pohnpei, Credential Committee, Ninduan Kasanti and Temporary Rule and Legislature, Te Kasanti kan, Nikakaligan, Isok Riyaw PC, Eulaban niya Isok Payo, Riyaw nan Panan Disease, Nuya, Alaltaro, we Temporary Rule and Legislature kay Sakewat. Rule bagat ni Tabin Mechang and we alamalam in Eutiano Legislature Ismo ya Speaker Pohnpei Panganitiata member Liman when we are Pokon credential o Kaway Mumotel Legislature o Kak and Amanaman Jowekan Mosusta Amatungal Committee Turk Jowekan Mosusta Tawariyak Siliman Magairail Prong Susto Sangnan Legislature Kaisak Opil na Tian Legislature kay Mepatola Penkak Tok Uyapan Totongkan Uyapan Kangkan Koros Nintu na Kakaligti Paniralaut Walu Iratakitik Payaw O Limaw and Nonon Kosonet and Waypakonan Pohnpei Me tokalang Israel Chowo Susta Riyak Silimanwat Pan
kasanti and KAPWARESOU Joe and Legislature nintuan kokaluk ma credential wopan tatok iradagdag tayo kakanaramas sota aramasaman kakuya ton pinin kokusanet ita maya makir sampar riesak limau ni ansong me atian ansong tatok jepta uyagir to melel and waipokonen Pohnpei soto mutamut sang sampar riesak limau ni ansong me atian tatok jepta uyagir to melel and lobti me waliano soto mutamut sang sampar silu aramasaman metibagdar ti toto soto ka kuya toweman and pinin kokosan ita may aletier makan makaburayang pungkan soto mutamut sang ran wanisak mon susta pinin kokosan kalib may anagimanaman and tanagkak and toweman paniro to my speaker protembo ira laut walu ira dekat limau payaitan pukokan sodo ton pinin kokosanat man kakale puko thoror eu and wipakon tatokong te ale eu poi te sangan poi sodo libil sang government so libil te pali and tatong kan meuyak son government te pin so libil yo may nanten arail alan moni kan kosang moni and wipakon doon pinin kokosanet kakiyang tawerta pinin kopasan may speaker sang ni badak mauyaw pwegi kakalip and iralimawakat mapugati tan iralaut walu iradagdag tayo walimaw may credential committee and talk nintuan irok and kopkokan committee talk irailakan mausustar ni ususlap and no bambay sakpayo riyagat riyasak silu nintuan paidan sus me kamanaman o pakatar sangel election commissioner and waipakonen Pohnpei ni no bambay saksu pa riyagat riyasak silu election commissioner nan kisiligaw temen kair me itan irail bagat maususta yang patong robot wood when we are men katete amutungal committee and credential men sakargi on kaping o kasaleta may irail senator elect kan koros lel sombar nintuan kakaligan pasan ng kusunet muri committee will talk tuan chowa tama committee tiar chowa riyak silimanwat mausustar uyat ton wasagan mayrail walianto chowa melel o irail bil uyat ton wasabugo tonangin sambar riyak limaw amutungal committee will talk uyapan miya metbagita tip chow nintuan me pagpak sang credential committee miya men kabasa me patrosang Pohnpei Supreme Court FSM Supreme Court me kasaleta me member riyak riyaman soto tip chow eu tokiray nan bel regardo kasaleta me mia aman up uyaba apol panirawat apolar magat koros ni mak apato yanger o apolar nantian totok legislature kaisa non rule o procedures me patoyong paniralaut limaw and kusanatan way pakonen Pohnpei me utan easy me panuya te ususta uya walia pa pan resign tete mon kam tu penuya mentotok o koros me ususto me sag resign
presensang aral tungol. Pagkototongkan, me pan payayang ruwasin kakalikan pasan ang pagkotayay. Mayang speaker, amoy tungol committee and credential, niyan sa umarit talk, Israel Senator-elect kan Koros, nintuan me sansal, o irakan me pitpasanan kusunet, so tawasagis, uyak karam ang aman aniyang motetiyang wasawat. Niyan sa umakamati bil talk sa nguntub sa untotongkan, bil tiar masuda men katete, eo, me pankakan kareta, buya ba yung masuda ban amanan motit, Koros warang motit. Me kapatayang nanmet, Omitungal committee and credential, man kawit Koros warang upan motiti. Mayang speaker, mayang agi, nan senators elect kan, Hudson Abraham, Kiku Abis Jr., Isaac Ardui, Ricky Carr, Sonster Carr, Wilfred H. Edmund, Bill E. Edward, Stevie Gay Edwin, Aurelio P. Choap, Albert San Latore, 1011, Edgar W. Liganet, Tendi Tosua Louis, Mikhail Mike Loyola, Benjamin H. Ludwig, Makar Miguel, Eroline S. Mobic, Shelton T. Ned, Nelbert A. Perez, Dionisio Simon, Mitaro I. Simina, Francisco Simram, O. Marvin T. Yamaguchi. Met Kasaleta, may Rail Senator Pukat Koros, warang analakaulan puko. Nintuan, kasanti and kusunet, pasan and kusunet, pa rawarang muti. Main speaker, pwegi kambagan ansaw. Sansal me usustong momotwat kawariyak siliman. Sang niluwatsin palwar. Aman pansor ka kiyang alatong alkaularanwat. Pwegi apar bato nanumoni, nanuinaway. Moin, ansaw yug chay Koros, pananana kapakapki retrail man. Uya banapan kaula, trail recommend ban moteti, uya banapan kaula, ewan so speaker te momote legislature wot pan kasaneti. Pwinala kaulan puko nintuan kuburan chonawe. Member manet ye senator elect Mikhail Mike Loyola. Sang nikarabawo maing speaker. Wow, Chon committee and credential patuan long report what to recommend. Momo to tunsak and alakaulan puko o modatiang nan legislature kay sakay. Wow, Makari Mikael, chairman sign, at Sanay Abraham member, Edgar W. Liganet member, Wilfred H. Edmund member, O. Tenti Tosua Louis member. Sakar Masik Niwaw Ayayi Kamdian at the report and Amutungal Credential Committee met. Kalangan maing speaker. Gotambo. Kalangan Senator-elect Michael Comey, Senator Perez-elect. Kalangan ko, Mr. Speaker. Ora ito ang ngilaban, kurang lemaraniyak nan Chen Basut. Piyuman baruan tianggi ito ang sekretarian KAPWARESOU pan kuburan samaral kud labalap. Bagi kuburmau metoke mental Koros. Yes, the more another anwat. Iman baruan ilbatang at kumailkan matianger. O baruan pagita kuburmau tir sobetigo an kepayam wana iban baruan sakarata. Mr. Speaker, could this come to the report? What regis karbutan at Jinsawe?
O ibil badawan nan report kanan miye. Sida badawan kamelem sang record kat bugat pangak pajang report. Ima garta imen badawan kataman ki gitail motuat rule 13p. Magadail ban kat nan momotuat ap katiragda. Magadail tipida tip totro. Gadail utan ban kamotang suspended into one roads and rule. I mean badawan kapatayan. Kailangan Mr. Speaker. Speaker, Kailangan Pares, Senator-elect, Senator-elect. kailangan Speaker, ay tungkol sa karmasigibil man pagren Honorable Senators-elect ko mayang to. Man Speaker, pwede ilagan po ko. Uniyan so lawyer kan talk songkoros, akawit kan patuto, nintuan kawit pwede attachment kan and pakpak mapakatarlang malen kopung kan. Ariap, nintuan kawit and committee, irawo and itinimumu pwede sansal na attachment. Apo sa dobil yata mekot pwede kalangan miya uktay koros kan munti o alakaularanot. Nintuan recommendation ng committee. Sa soto kalangata tama miya karata pato nimumon kasambal kisar memotwot ima karata report intung tan memot. Motion is man the report. Jansal me sangnan kawaitin report credentialing member re-element in order for trial and kak tola o Senator-elect Mayor re-element and kak aletik kaula. Amon re-element answot permak. Jansal me men suto yang trial answot non-credential report me miye jansal me kak yang monti. Apolpen kaula mesansal ban apoltan yeu anso mur. Amona taiban tola na weapon kaula imen pagita sergeant at arms kak kaunopta podium. Mr. Speaker. Kamui. Teka komal tama. Nagdry lopolop mon kamal. Na taibang kamalin lapinaso. Try kamal. O imen pagi sergeant at arms and kak kalwata to melel Honorable Pwuhng Robert Nakasone when kak Tuanda oath of office. Moine bil Wana yang trial member kanan kak patrota. Kumail patuanta palikoyak en amai tungal pekan. Kumail kauklan melen me kumail mauzu star nupungi o kolokol ler o biswet
Nintuan Legislature and Pohnpei melel kay nagmail ni Pwuhng kasal inangyang o syota karap alayar puko kan nimom yume pan kiyang momot kasambalwat o ngaramasan wen Pohnpei koros o magmay syota pan tatong ki amail pukowat o pen amail tatokan moni tapay o kumail pan lalapotong kolokol Constitution and Pohnpei o person and kusunet and kanta kapatapatkan and Micronesia o kakairata maurmau and aramasan win Pohnpei account court pan kubreak mile. Congratulations. Kalanganan Pransong ko pong nakasone. Mr. Speaker, Kamuy. motion Komal Sinansu Viso Jagatsian and Caucus. Conference number 1. Taiban roll call mas. Bang pura Taiban roll call mas sa Tailap. Chief Clerk. Senator Hudson Abram, Amen. Senator Kikwabis Jr., Amen. Senator Isaac Artui, Hey. Senator Ricky Carl, Amen. Senator Sonsei Edgar, Amen. Senator Wilfred H. Edmond, Yut nga amen. Senator Bill E. Edward, Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfred Latorre, Patamat man. Senator Daniel Ben, Amen. Senator Edgar W. Liganet, Senator Tendi Teswalui, Senator Miguel Mike Loyola, Senator Benjamin H. Ludwig, That's me, amen. Senator Macari Miguel, Patamat man, clerk. Senator Erilyn S. Movic, Amen. Senator Sheldon G. Nett, Mataban kubor. Senator Nolbert A. Perez, Amen. Senator Dionisio E. Simon, Amen. Senator Mtrai Simna, Amen. Senator Francisco Simram, Senator Marvin T. Amongchi, my Speaker Pro Tem Stevie J. Edwin, Amen. quorum, Mr. Speaker. Sansal me quorum mayor o imen congratulate Senator Kan Koros. Bilmen pakita tayo kak lopolop kemas ulia pemail nan memotin legislature. Amuna tayo ban moin kombal tisang nan lepinaso bosan kak tolaw caucus. Aymen kayo moin uyata tungal sakar misik wagi pantalan tatok tatok kasambalwat hanana apol kanay imen melal uyay sakaran kaipani o wawlap kang puran peroksokon spaw mamuletiar sa pulmatayl tatokon ranwat sunan kanin matalanim kapingkiyang rail wagi ngar miyayar asan kak tulanan at tungal tatok ang mail katun kupura pasan kak komalti lepenanso pasan kak tulaw kasuneti sa pulong mail legislature wat ong nantiyan tatok in 11 legislature. Amet tayo komalti.
O essential magdahil pan ketiang pan item 8 ong suspend option speaker. Riyan suot pan langatanger nomination in option speaker, permanent office in speaker. Kamu? Ay tuan sakar masiguaw and kasapal nintuan lapuy-puy kan matriyangar mawa. Nawa mang speaker, ibarawan nominate Senator Yamanguchi, and we are permanent speaker on legislature kay Sakyo. Amen. Nomination mayor o trial lopolop kima supplement trial speaker, permanent speaker in 11th Legislature. Amon ibang patrosang nansin pukol lepin nangasok may katung puraya munsaw ko so ko ay sakar misik totok sa utar may patuan pakita mumuatwat abuiwan koyak mamiamet aragatun kupuraya o trial kasamo sa parliamentary speaker in Pohnpei State Legislature, the Honorable Marvin T. Yamaguchi. Kalangan monetary ban leo katlanan sa parliamentary uya kubur aimen patang sakaratan waukan betianger meril uya itungol sakaratan kapeng lapang kupuran nilap sakaran misik o waulap ang kupuran kalap ako wasalabalap isipaw nan markin matalanim waunki Isoko, isanan kanin matalanim. Wow niki, legant ko, legant kalagal. Wow niki, nang kaniyay ko, naalalang ko nang kaniyay ko. Wow niki labalap kay tikoros, nan palian tiyak, momocho government. Wow niki melal, iray labalap kanin national government, state or local government. Amen. Wawan Gamalal, Sabulmatayl, Honorable Governor Joseph, Kariyawan Kabina, Honorable Ioannis, Wasaksit, Iban Wawan Ki, Malal, Senator-elect Kan Koros, Aral Warangan, Oktail Men Pohnpei Koros, Nakatkat, dapat padanan chamber match. O men Pohnpei karos pon kalapot o pon tagapaypaykan. Dahil kadyang o sa palan ang sa palmatayl uyakbur o iban po na sa Vice Speaker Michael. Speaker. Kamu yung floor dito. Kalangan. Una iban pasoy jungal sa karatan. Wow. Kay po ni tuon molan ispaw nan margin win matalnim. Wow kisinan kan on kilkan. Pwuhng kamu Speaker Kap 11 Legislature. Honorable members, ijungal wow mal kupura labalapakan koros buyak yan sa wankak. Toka korusia. Sijuban ban pagmangki ni jongoy manogala Mrs. Senators kan ijungal wow ban pramay. Speaker, iman pasoon nominate Honorable Senator Makar Michael and Kakuya, Vice Speaker and 11 Legislature. Amen. Sitting close. Amen.
Chancellor, motion Choror o Chancellor Mayor motion in closed nomination. Karadaman. Patuan, Pwuhng Katayan, double up key, supplemental Vice Speaker in Legislature. Vice Speaker Michael. Kalangan Speaker Pwuhng Ansau, Ayman Nuau Pwuhng Kama Soko Kamui. Congratulations. Iman baru yang tak kemakit and taki momotut and kakuseta Senator Hudson Abram on floor leader. Chancellor Mao nomination on floor leader. Yay, Senator Hudson Abram. Miyata nomination. Masalar, Ayman Thailand Bill Lobolob ke supplementary floor leader. Hudson Abram. Vice Speaker, the floor leader. Kalangan Speaker, ikesabali chungalwao. Kom kubre ong standing committee on education men pajo nominate Honorable Senator Mitaro Simina ong chairman. Masalar motion with chairman and education. I'm in Pwuhng Thailand with Lobolob Kuma, Senator Mitaro Simina. Floor leader. Speaker, Hong Standing Committee on Environment and Climate Relations, Human Pajo nominate Honorable Senator Isaac Hardaway, Chairman. Chancellor Mao nomination o Chancellor Mayor Bill motion and closed nomination. Entertaiment titled Lobolob Kuma, Chairman and Environment and Climate Relations. Senator R. Come floor leader. Speaker, Hong Committee on Muni, Iban Pajo nominate Senator Carl, Chairman. Chancellor Mao nomination on Chairman and Moni o Chancellor Mayor closed nomination. Entertaiment Thailand Pohnpei o Lobolob ki Senator Carl on Chairman and Moni. Floor leader. Standing Committee on Health, Nuwao Ban Pajo nominate Senator Ned, Chairman. Chancellor Mao nomination on Chairman Health, Patulang Senator Ned. Pwuhng I'm here close nomination. I'm in Thailand Bill Pohnpei o Lobolob ki Senator Ned. Hong Standing Committee on Chienko, Iban Pajo nominate Senator Perez, Pwuhng Chairman. Chancellor Mao nomination and Chayanko Toka Senator Perez o Pwuhng close nomination Mayor. I'm in Pwuhng Thailand Bill Pohnpei o Lobolob ki Senator Perez, Chairman and Chayanko. Speaker, Committee Shab, Iban Pajo nominate Senator Latoro and Pahrek, Chairman. Miyata nomination. Solar nomination, I'm in Thailand Bill Kasamo o Lobolob ki Senator Latore, Chairman and Shab. Speaker, Hong Standing Committee on Public Works, Transportation and Communication, Iban Pajo nominate Senator Le Pen, Hong Chairmanship. Masalar nomination on Chairman and PWTC. Chancellor nomination Toka Senator Tenny Leben. I'm in Pwuhng Thailand with Lobolob Kuma, Senator Leben. Standing Committee and R&D, Iban Pajo nominate Senator Edward Sangkulunya Town and Chairman. Masalar nomination on Chairman and R&D. Chancellor Senator Edward, Chairman and R&D. I'm in Thailand with Kem Seglamang Speaker, Honorable Members,
on Standing Committee on Social Services, Cultures, Tradition, Pan Bajon nominate Senator Sonster Edgar on chairmanship. Chancel me nomination to Senator Sonster Edgar o Chancel me bil close nomination mi ayer karta men bil luke o trial pona se o waunki kasamoyang Senator Edgar nan tukon Committee on Social, Culture and Historic Preservation. Kami floor leader. Kalangan Speaker Ong Pwuhng and Vice Chairman kan Kumkupura boy Pan Bajon nominate Senator Simon Sangwin Kichian ka kuya Vice Chairman in Education. Kariyaman. Motion close. Asan salamao nomination metokwe Senator Simon Pwuhng sabulmatay Vice Chairman in Education. Imen pag Thailand bid lobolob tuma. Ong Committee on Climate Change Pan Bajon nominate Senator Ludwig on Vice Chairman. Kariyaman. Kalangan floor leader asan sa nomination to Senator Ludwig and we are Vice Chairman in Environment and Climate Relations. Child bid lobolob tuma. Senator Ludwig. Kami floor leader. Committee on Speaker Pan Bajon nominate Senator Simram Sangwin Sokesong Vice Chairman. Kariyaman. Chance lamang kamagut me mayor o close nomination mayor o kamagut to Senator Simram when we are Vice Chairman and Moni. Trial bid lobolob kuma. Speaker Asukset Pan Bajon nominate Senator Louie and kakuya Vice Chairman in Roson Mao. Kariyaman. Chance lamang me Vice Chairman and Roson Mao to Senator Louie o imen pagig trial and bid lobolob kuma. Asukset Pan Bajon nominate Senator Edmond and kakuya Vice Chairman in Land. Kariyaman. In Land. Chance lamang makamagut to Senator Edmond when we are Vice Chairman in Land o imen pagig trial and bid lobolob kuma. Speaker, Kami floor leader. kaya bali chungkol sa karon wow, sansal me luwan kamti kan jail ko sa netime sa ilbana bali Vice Chairman kan nanewa so uya kupur. Ngurun ran wat po kaya so. Ayemet nomination. Sunjain ko. Kalangan floor leader. Consular nomination ng Vice Chairman gan ay mahan po na sa Vice Speaker Miguel. Kalangan Speaker. Nan Asukset Kumkupura privilege. Iman we ata bakbakyu. Upagi. The motion community ata committee in Limman. No Chairman in Chayan ko ban utan mango Vice Chairman member o Siliman pan patrang when ka temporary rule o kawit ma ekonong tutuwat te pan waktak ong ni permanent rule special kamutuwat pan totok ran lima iuyag kamukutu Riyaman. Chance lang mga kamaguto. Karos mo utrong kamaguto. Masaniyay. Uwang masaniso kamagut paita. Pag motion na paitar. Speaker panitiyata. Committee in Limman. Mabantrek. Sabul matrail. Tatail tungol rule. And 11 Legislature. Iban itiyata Vice Speaker Miguel. Floor Leader Abram. Chairman and JNCO, Senator Perez, Senator Carl, Chairman and Finance, or Chairman and Social and Culture Historic Preservation. Yay, Sonster Edgar. Privileged Speaker. Ichansya lang mga nituwan kawait masansala sang Vice Speaker, Chairman and JNCO, Chairman and Committee. Speaker.
kom kubura iban privilege mas. Come with floor leader Apram. Mawai jungal sakar misik sansal me I pacuan Luspon amen nominee. Magaratan sukses pan pacuan nominate Senator Likanat and Kakwayer Vice Chairman in Chayanku. Karayaman. Chancellor, welcome to talk with Senator Likanat when we have Vice Chairman and Chayanku. Chancellor, may a close nomination. Kartak tayo bilabol of Kuma, Senator Likanat. Speaker. Vice Chairman and Chayanku. Kami, Vice Speaker Mika. Kalangan Speaker. Ibatawan kami leleme. Uya pantatangkan nira makayu kasambal boyan kaklapat at tatangkan. Agamuyan kadlat patular o itiata kamtiyan siliman. Maban Pahrek kabana o kaire gama legislature kaisa kewat tiala. Chancellor, kamu gitu. Mia karyaman pang kamu gitu. Speaker. Kalangan mamiyayal karyaman pe ay baan itiata Senator Hartwig, Senator Ludwig, o Senator Edmond. Whereas uya committee siliman na baan wait on Governor o Senator Hartwig baan uya Chairman and Committee would. Speaker. Speaker. Mr. Perez, Chairman SJ and CAP. I told wow. Bagi titan kami di ban check. I told rules and procedure and legislature memberon tagair ke magdaiban cep di seujugat. O taiban nanti report sudah bancang ral mau. Kalangan Mr. Speaker. Speaker. Selarang Senator Perez, Privilege. Vice Speaker Mikael. Kalangan Speaker. Chairman Pahrek man kaya bancariang kamantu. Arya mau kau buko. Mr. Speaker, iman patuan sakarai kamu bagian show kau nuben kakmia, Rosen bil kasambal. Karena iman nyata kamu kita jalan kak kemaltisan yang uya malam o subject to call. Speaker. Chancellor kamu gitu umiayar, o mia karyaman pen kamu gitu. Aku kubura Vice Speaker. Om kubura ma buin po na sama Israel Senator kan memen uya sa maray taray tungol kapung. Mia memen uya ray tungol kapung. Kamu Senator Ludwig. Kalangan Speaker mo na ipampacho iman pacheng sekretarian kay puni o wow nukan komcheng mo wan ki komu Speaker Vice Speaker o floor men wow choro kaping yang karos men nukorme pacheng kacay round o kay teni right o kacay karos men Pohnpei me pacheng wikupuren round Speaker imay men kalkita kalangan Germany Senator Carl Talukul Langso. Kalangan my Speaker, muni ban pado ain kak sakar sabal itungal sakaran kapung sakaran kaibani sakaran wow pan kuburan wasalabalabis pao o erokso kan Pohnpei malen wow itungal wow lap pan kuburan isunan kan wen matilinim sunan kan ko pon kilikan kalagal makat nanalang ko nan kaniyay ko kasabul wawot itungal wow pan kuburan my Speaker 1 to 5 Speaker floor leader Honorable Senator kan Koros sansal wow kan sangat dimension ngo dala tumuro sa waset itungal pacho te sakarata en kolokola
wow ka chorus magday sa gitar. Pwede anso my speaker. Inka pata kitay chorus. O wiya atay tungal sa karon kaping Pwuhng wasalab-lab sa Pwuhng sunankan Pwuhng dikan kalagal menintuan arket patayang kecil sang nemay sango dan murun sa wasan ranwat uli-ulian malan wawililan win Pohnpei iman kamelele me chorus me yang padraman kubur murun sa wasan ranwat padrawaner kasantin tiyan legislature kaysa kau iman kamelele me atay tungal warangkan tungalan ke kaping pwegi pwitan kasantin memiya men kamelele me Israel sabul men isipaw chon way sabul men sangoro sabul men nanputak sabul men pod lebenet o Israel sabul men so kese payway lang o nan markin pengelap chon way pon payunsak kapengki tamemiya kamelele me kawit kan me wiyawi yang mumot kasampalwat sangat je ran sarawi eleton me sang ranwat pilel ren paiso me sunan kan net kabul inso wasan ranwat wiayer sama tai tian kawit kubur me sansal thailand eubene o seki wi warwat nintuan tai panewang kabina o karyawan kabina nanaso kasampal me Pohnpei kadlala Pwuhng my speaker kom kupura sakarata sa utarwat and we are atay chungal chorus ang Pwuhng wasalalop spaw sunankan kalapakan Pohnpei o chorus na patiyang kita nan mall o Israel kan mapilpepe yan men kapese kan kalangan my speaker Kalangan Senator Carter dukun lang siya Pwuhng sakaratan Ulianti Legislature kaysa kayo Chan sala sangar kami. Iban po na siya kamagat mamiyayan talan rutsungiti uya ko puron ranwat. Amo na iban po na siya imen pagkita maran wan paron peres wan kakulian tayo tiyo low an rutsungiti. Kalangan speaker dahil kupurayo ban padawan sa karata. O maing samat ko so lapalap magat wasa korosan sa utragis kadang mangi me koros o so marasongir po kir tagalep magin masen ta songkan koros kinuyaw yaw poitan tuan kupramo ranwat amasanti ir magatin masen o kosanet sepadon euban o pe kemang samat kod labalap kainiran gatin bolet yemen kit wegiat aler kaula Senkak marahin kira lakong kaya tungal pukam sa patuan kay diyaner. So religin ko mamaing samat ko labalap ko mamat kaporapor wasa koros hansu koros ni me koros. Sebil bagi peniran gatin get mot. Para sang kit kabalakan ni mot get kiyang kit kelay len paluar o bil palingan. Senkak dia yang kamuy an pugawat lawle lemuy. Imet maing samat ko labalap wilan dikit Uya tungal sakaratan Pwuhng o pek di maranat kau no at son kamo Jesus Christ. Amen. amen Kalangan koros maujung talan kamal di sana uya kubur o sabal benet subject to call atrawan A o masanisyo kamagat paitar o ran mo letiar ran